درود و رحمت شرفت شهر گوشدار کو من سای خاموش الان دو جگه نشته باشه در سلامت باتت امروز بهار باتت که مغلطی مگین داتت بیای مرچی مشوره میں آسیا وادا آسیا وادا کجا مشوره ای جاگه پیش داریں ای جاگه ارزش تا هم شمارا سرپت کنے میں ہی یوٹیوب چینل ایک لفظان کی چینل ہے اگر شما شرا سبسکرائب نکته شاء الله ما سبسکرایب بکنه شما تی دوست سنگتا شنگ مطالعان بکنه ما لفظان کی بازیں سرحلان سرا کا پتران کنے ولی مرچی میں سرحال یک جتا ہے سرحال یک کتاب جا یہ تارتاب ہے کہ ما یہ کتاب جا تارتاب کنے و شمارا پیش داری کہ کتاب جا افتاد ہزارہ چھ برس کسی کتاب استا ای جاگہ نمیرانی واجہ مولوی احتشام الحق آسیا آبادی کتاب جا مفتی اعظم پاکستان وجہ مولانا محمد شافی حضرت مولانا مفتی راشد احمد لدھیانوی شاگرد و پدا صوبہ بلوچستان مکران ڈویژن مفتی اعظم مکران ڈویژن جامع رشیدیہ آسیا آباد سرو کو ہزاراں عالمانی استاد وجہ مولانا مفتی احتشام الحق آسیا آبادی کیا یہ بارہ ماہ گوشن کیا 13 ربیع الاول 1368 ہجریہ 12 نومبر 948 ضلع کی چھ دمگ آسیا آبادہ آکس نے ودیب آئیے وتی بنداتی وانا وزانک چا آسیا آبادا بندات کو تگت آئیے مدہ وان تگت پدا آئیے چا وتی دمگے نیکرائی سروک واجہ ملا محمد مرادہ قرآن شریف پرائمری پاس کرنے کا پد مڈل اسکول نظر آبادہ داخلہ صورت مڈل پاس کرنے کا پد واجہ باقاعدہ دینی وانگو زانگا جامع مفتاح العلوم سوردو پنجگورہ داخلہ جامع مفتاح العلوم سوردو پنجگورہ واجہ 2 سال واند آئیے چا بنداتا وانگو زانگے شوکت پدا جامع مفتاح العلوم سوردو آئیے نندگ جا کتاب جا حت بزن لائبریریت ہمیشکا آئیا وانگے شوک آئیے تا گیش بود پنجگور وانگے وحدہ نمدی وسیلہ گا گو مفتی راشد احمد لدھیانوی گو یہ رابطہ بود آئیے واحگ سرا آپا مزنے وانگو گیشے وانگو زانگا کراچی شد کراچی واجہ مفتی راشد احمد آئیے رپن تو سوچ داد و جامع دارالعلوم کراچی آئیہ کسے داخلہ ضرورت 975 دارالعلوم کراچی آچا گریجویشن کرنگا پھد آئیہ باقاعدہ دارالافتاء ارشاد پا فقہ تخصص داخلہ ضرورت و اودا آئیہ مفتی راشد احمد راشونیہ بازیں نوشتان کی نوشتہ کود بازیں کتابیں چھاپ بودگن آئیہ وتی دمگا راجکاری ہو نیکرائیے جتا ہیں بستارے لیکھا دے ماورتن واجہ نیکرائی کارانی امرائیہ پٹ پول اور نوشتان کے پیڑا ہم دل کوش داد آئیے بازیں سرحالہ نسرا بازیں کتاب نوشتہ کو بازیں کتابانی رجاں ترجمہ ہم کو اردو زبانہ واجہ شہری دفتر لہتی بار کلام آسیہ نامہ ہم چاپو شنگ بتگا واجہ 24 جولائی 2016 یک شنبے روچا نمیران بود بیایت رمیم واجہ کتاب جا ایک کتاب جا تارتا و گوما امراداری کرنگا وجہ میرمل وجہ بجار بلوچ وجہ شمس الحق کلمتی و بہرام بلوچ بیایت رمیم واجہ کتاب جا چاہ رہے ہیں کہ 70,000 برز کتاب جا ہستے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ واجہ برات وجہ ملا ریاض کے یہ سرچمے کتاب جہاں آئیے ذمہ داریاں کے یہ سجیں کتابانی سنبھالا گو آہانا ردوبند سرائر کنک
मागों वाजह ब्राता गपुतरान कने आ माराई किताब जाए बारवा सरपदीदा ब्याह रही किताब जाए ماني جيشتر حديث سراين حدیث توجه وقت کجا بنتا ما ابتداء عمدا كتا تا کہ بقول ما موقع پہلے یعنی تدورا یک سال کی سکتے آخری سال وانے کے واسطہ ما کراچی شتے واجه کجا بنتا وجه جندا واجه جندا ابتداء کتا چا سوردو پنجگورا 2 سال ابتا ہودا 2 سال بعد گڑ مقصد پتا کراچی ہستا دارم کراچی دارالعلوم کراچی دارو کراچی فارغ فارغ ہوتا پدا تخصص یعنی بقول شما پی ایچ ڈی آئی پدا ناظم آباد ہم مختلف شدہ مسائل کرا یہ کجا سال بھی تقریبا کو واجه دارو یہ کراچی نوزہ صدو ہفتہ دو پنچا اول اشتا ہم ہوتا نا راو ہے نا آخری سال آخری سال ہے نا ہفتہ دو پنچا دن تو آج سال کو کام آنگتا مہربان واجہ بھی پتا عمل صاحب سمجھو استاد ہوتا ہے نا اچھام صاحب نا یہ کہ مردمانی ہے نا درگیجہ کی مسنگ پرسن ہے یہ اصل شروعات ہم مردہ کو پتا وہ عمل صاحب ہے نا دو ہی نا کار شروع کرا یہ کر کئی مطلب اسے سر کار کیا پتا ہے یہ پوٹ کپی کنک نہیں لیکن نوشتہ کنک نوشتہ کنا اشیاء مولانا حلوانی نامچ مشہور ہیں مولانا الوانی حلوانی یہ اصلا بغداد ہے بل بارے کجا سننا نوشتہ کنا بیتا ہے یہ تقریباً دومی صدی ہے دومی صدی ہے یہ سی کتاب مانو شرح کنائے تھے گا فوٹو کافی کنائے تھے در بس کو یہ اب تدار ہے افتدار ہے گا مولا اور میں نے ہوتی جیسے کائت میں فیلن کرنے گا آتے متصاب کتابانی سرا یہ فتاوہ رشیدی دو جلد اچھا فتوہ واجہ ہے جہاں آئیں فتوہ کے واجہ ہوتی جلد کلمہ جاتے ہیں اسی جلد اول جلد دوم یہ جو کہا دیتا باقی دلگاہ یہ واجہ فتوہ مردمان کے آپ کے جس کو مثلا دو سوالی جس کتا یہ ابھی سوالانی جوابات ہیں سوال بروج 1896 یہ اولی ہمیں کتاب ہے یہ آ کتاب نہیں ہاں چاہیے چی بھائی نہیں یہ ہمیں کئی کہا کہ لکھتے گئے مردی ہستا ہمیں گچکی نہیں آئی نہیں میں کہے گی شیئے حوالہ نہیں نا نا آئی نہیں حوالہ نہیں یہ کہیے یہ شیئے کی انگریزی بہادر منشی ہتورام صاحب یہ ہتورا میں یہ کہستی چیف اسسٹنٹ گورنر جنرل بہادر بلوچستان یہ وجہ زبان زبان سے اردو بلوچی ہیں اچھا اردو بلوچی یہ مانا نا عمان ہے اولی پرچے واہ اولی پرچے ہیں اچھا عمان ہے عمان یہ 1956 یاکم فروری پنجاب مطابق جانسانی یہ وجہ کہیں اسی پتہ کہیں ہے نا مردکار میں ندوی صاحب اولی پرچہ انتی کے شاید چچے چچے وہاں چمدہ شروع ہوتا گو 1950 یکم فروری شیتوں کا مختلف موضوعات ہیں سر مختلف ہیں ارچی کے بنگپ و سرحال ہے نا آئیے سر باقاعدہ کتاب ہستا نا آئیے تو کا دنیای دینی
مختلف سبجیکٹ سر کتاب واجد تو کم کی بارہ بریفنگ ہے کم بھی ہے لائبریری بارہ اوورال بالے وشمانچی موضوع ہے زیادہ نا واجہ کو شکانے کہ واجہ ودی 10 نوش بھی اسنا مولانا صاحب ہے واجہ وتی استا بلا وتی گیشتا کافی آنا ہاں وتی کافی آنا چونی یا برکا اسلام میں تفسیر ہیں ہاں قرآن مجید ترجمہ معنی مختلف زبانہ اردو عربی فارسی بلوچی اچھی زبان یہ تقریباً روز یہ تفسیر ہے مجھے ہاں تفسیر ہے یہ مختلف زبانیں تقریباً 32 زبان ہے صرف ترجمہ ہے آئی تو مجھے کجا زبان ہے گشتر یہ تقریباً آ رہی ہے زبانیں مثلا اردو ہے بلوچی ہے براوی ہے پشتو ہے ملیباری ہے انگریزی ہے فرانسیسی ہیں مختلف زبانیں نہیں یہ تراجم صحیح پر نہیں مولانا صاحب وتا دا زبان درست صد کا بیت کا پتہ گیشت زبان جانتے کہ یا نا فارسی و خیر ٹوٹل نہ جانتے گا بل فارسی و خیر آئی وہ فارسی زبان ہوتا اردو زبان ہوتا بلوچی ہوتا عربی جوڑتا عربی زبان ہوتا و ایش میشم ما دستابان کہ اما زمان کے ذرا دستن سرا نوشتہ بتگام تو اچھا دزنوشتا مجھے دزنوشتا بلے شنی گیشتر اما ہاں کہ ایش فوٹو کاپیاں لاتے لاتے اما فوٹو کاپی نہ یا تو اما اصلاً جندا اکثریت اما کہ شنی پتہ فوٹو کاپیاں دومی کتاب خانان تو کا ہستا صاحب سندھا یا کہ ایران ادھر جگہ بتگاں ضرورت بتگاں دنگی نہ چپے تگاں انو چیزی چیزی چپتا بلا اکثریت گیشتر مثال ایک کتابی میں بنیادی فکران کی کتابی رہیں گے یہ چیز ہے اچھا یہ تحریریں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ شاگرد ہے یہ دنگا نہ چپتا ہما دس نویش ہمارا ہر جا امیر کا راو آج دیکھ دے کے آسے دنگا امیر رولا ہیں اچھا بلے یہ فوٹو کرتی ہے ہاں چشمہ بھی آدمی یہ وہ تمہیں 10 نوی سے نا بلے مجھے عربی تو کا ہے نا بھلے پورے 10 نوی سے ہونے بیچاری ماشاء نا یہ خطات ہوتے گا ٹھیک ہے بلائیں خطر دو وہ چپا نرو اصل دس نویش ہیں کیا ہوتی ہے اصلی آلت سرائیں یہ اما ہے ہاں یہ کہی گئے ایش نام مصنف من یاد نہیں یہ بھی 10 نوی سے یہ دیکھ جائے بھی یہ رہا دیکھ لائبریری میں ہستا ہے بعض ہس بعض نیست بعد اس بعد بعض ہس بعض نیست کہ یا کہ کچھ بھی اچانک آدمان کا طریقہ کھا رہی ہوتا کہ مسا کتابی من نوشتا ہوتا واجہ ملا ضرورت ہوتا آت کا عمل من کرا نقل ہوتا اچھا آئیے کہہ پتہ دیکھیے کیا ضرورت ہوتا آئیے نقل کو آئیے نقل ہوتا اے ڈولا دو سے مردوے کہہ رہا ہوتا ہاں وہ بعض وقت اسی کی یا کیا ضرورت ہوتا ہم نے ضرورت نہ ہوتا سیاست افتاد سے اچھا مجھے آپ پورشن چاہیے بھی یہ مختلف ہیں ہاں وجہ تو کا علاقے مردوں وغیرہ چون یا متصاب آیا تھا مختلف جوان مردات کا چاہے پشاور سرحدات کا کشمیرہ اسکالر کا چند بعضیاں ہوتی اما مثلا پی ایچ ڈی مقالہ بتگائیں ادھر مقالہ بتگائیں مقالہ ضرورت ہے شنو زمین سرا جی ہاں اتکاں سے ضرورت نہیں مثلا یہ میں حدیث سے گی نہ اے بخاری شریف ہے مسلم ہے ترمذی ہے ابو داؤد ہے بس دارسا میں دادا تھا نہ درس درس اذا صرف مع تخصص ما وشين يعني بقول شيء بي اتش دي او درسات مشي تو كلي اچھا ಈ ಕಥಾವನ್ನ ಸರ ವಾಜಾ ಜೆಂದ ಬಿ ದಜರಸ್ ಬಿತ್ತ ಮತಲಬ್ ಇದ್ರೋ ವಂತ ಬಿತ್ತಗಂತಿ اکثر بیشتر ما کو اکثر بیشتر اس ಆರ್ತಗಂತಿ ಬಿ ವಾತೆ ಸನೆ ಕಥಾ جا بعض سر आई होती 10 नवी सस्ता कि मैं ये चीज ये वक्त होता है होता اچھا فقہ اسلام فقه اسلامی مثلا ايه طرفا میں مسافر كان فيه اس راستے یہ طرف فقہ انبلی ہیں فقہ مالکی ہیں فقہ شوافی ہیں و ایک طرف گشت اردو پتہ ہے فقہ نہیں گا بلے اردو زبان ہے یہ طرف انو گشت عربی ہاں انو اردو میشا بعد چکوانے کتاب ہے چو کونے مثلا انور شاہ فتح یہ کتاب انور شاہ فتح بتگا انور شاہ غلام شاہ کتابہ نا ہمارے بتگا واجہ داتا کا پتہ مدرسہ انور شاہ وہ داتا یہ کئی بیت گئے ہیں کہ کہتا انور شاہ قطانی پیت بوتا کہتا غلام شاہ غلام شاہ
ہماری کتاب اتنا یہ ہماری کتاب ہوتی ہے ہماری دادا ہے بعض انچون کوہنا 10 جنا کے نام بعض یہ ہماری ہوتی ہے تائی غلام شاہ وفات کے بعد عربی ہے نا عربی ہیں جی عربی تاریخی شعبہ بلکہ میں تاریخی جو نے اشیاء معاشی اسماء الرجال اسماء الرجال اسماء الرجال یہ صرف مردمی اس طرح بات سے یہ مردمی اس طرح بات سے کہ یہ مردم کہیں چھ زبان مردمی کھجا علاقہ تو کبتا کھجا بتا کدی پیدا کبتا یہ ڈولائیں شمال سے رجال ایک مرد فرد اس طرح بات سے بایوگرافی کا کوشچن سوانح عمری سوانے عمری سوانح عمری و ایک طرف یہ تاریخی بلے عربی مثلا یہ تاریخ دمشق کی یہ صرف دمشق کی طرح ہیں اما مردمی کے دمشق کا پیدا ہوتا مولوی و عالمی ہوتا یا دمشق کا عتقہ مسافری تھی عتقہ کوئی صورتی عتقہ بلے دمشق کا جلد تو کے ہاں یہ 80 جلد ہے 80 جلد ہے صرف دمشق تاریخ صرف دمشق کی تاریخ سکی مزے نے مجھے لائبریری یہ مسا انصاب نصب یہ تو بلے عربانی یہ تو کہ شاک عجمانی بعضی ہستن تو بلے گیشتے عربانی شاک چیچیاں کیا شجرے ہما شجرے نصب یہ کتابیں اشین ادرو اچھے سلام اس ہم تاریخی یہ بدل ہیں اس باماوتی اسی علاقہ اشیاء کتابیات اسی کتاباً سرائیں یہ کتاب پلانی انوشتہ کا بس ہم جو پلان وقت پیدا ہوتا پلان وقت اپتا یہ کتاب دو فہرست تھی دو کتاباں سے کتاباں چار کتاب پورا نوک گندگار کا مردا یہ رہا آئے مجھے تو کہ قرآن مجھے بولتے اس نہ قرآن شریف فہرست تھی اے دعویٰ فہرست تھی کہ یہ کتاب پلان پڑھنے کی تاریخ ہے گی فقہ ہے گی نحوے گی چیئے کتاب بھی سنی تھی اس اسلام آباد ارچی کے مخطوطات اصلا دستنوش شیعانی یہ صرف یہ چاہ رہے صرف ہمشن سے شیعانی کا فارسی زبان ہے اور اسلام آباد آؤں وہ ای طرف یہ معاشرہ ارضیات یعنی زمین متعلق جغرافیہ یہ جغرافیہ پورشن ہے ہاں جغرافیہ مثلا ایک کتاب پورے دنیا آئی زمانے کا ارچی کے بوتا کھجا شار کھجائیں اشارہ پرچہ نام پہ چھ نام تھے تک مکران تو تاریخ اچھا اس کم سے مکران چکو جا مکرانے چطوری ہم جو کہ جی ایک کتاب ہے ایک میں سنگتی آئیے ترین بلوچی ہے نا یہ نام ہے خلفائے راشدین اور ہندوستان ہمیں ایک مردمی بوتا مولانا عطر مبارک پوری یہ ہمیں یہ بلوچی ہے ترین ہے یہ اصلا ہستے دکھ رہا ہے بہترین ہمیں کتابوں میں سنگتی ہے ترین ہے گلزار بیچ کی نا ہاں اصلا بات زبردستی کتاب ہے کہ آئی تو کا ادائش اچھی کی حدیث ہے نا حدیث آنی تو کا مقرآن دیکھو یہ بہترین ایوانیت کے کھجا ایوان چی عمر چطور بھی چنچو وقت بھی چنچو زمانہ کی بھی بعض عمریں کم عمریں مدنی جانوری کسانی جانوری مائیگانی بارہا عیدگاہ ایواناتا نہیں آپ کجا کتاب ہو جا ادھا کتاب ایوانا یہ خطات تو کبھی ہستے اور کتاب ایوان ہے اسی تو کبھی ہستے امیزے سے تو کبھی موجود ہے جا لگتا ہے کتاب ایوان شیخ گلزار ترجمہ یہ پدا سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و عید ما و ای امام پیشنی مکارہ منترہ مختلف مدد کے اس عبدالرحمن بروی اور ڈاکٹر عبدالرحمن بروی ڈاکٹر عبدالرحمن بروی اس کی ہوتی موضوع سرا بلوچستان اور یہ اکثر تمہیں انو چپتا اچھا بلوچستان میں دینی ادب زبردست یہ انو چپتا اس اولا نہ چپتا ہوتا موٹا جلدی گنا چپتا اسی ہوتی مقالہ درو آمدن ویستا ہوتا
جامشور یونیورسیتی ہے بل نوشتہ کری واسطہ مرد تربتا بتا ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟ ಕೂಡ ఏదా ఆర్థిక తరీకే ఏ ఆధారు చుట్టి శంబే బిగాయ ఆర్థిక శంబే బిగాయ ఏతో శపాత నిష్ట ఏతో రూట నిష్ట యక్ శంబే సోసర మహల దశంబేగా సోసర ಇದು ದಸನ್ ವಿಸಿತ ಇದನ್ನ ಸೇದಾ ಕೋಜಾಮ್ ಯಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಸಿ ನಿವಸ್ತಾ ಕುತಾ ಕೋಜಾಮ್ ಯಾ ಉರ್ದು ನಿವಸ್ತಾ ಕುತಾ ಇನಿ ಅರ್ಚಿ ಕೆ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ तो कहतो हम हां भले इशे आमेदाची अतका हां एदा कोमक जोरता होती पीएचडी मकाला सर्जम इससे अनु चप्ता याक जल्दी मदरे मोटा है अनु मदनिची वजे चापे कुदा हां हम चाप पता यज्जा कुतगी वजे देव ऐसा में अकायद कि मुसलमानों ने अकायद छी वो थी गैर मुसलमानों ने अकायद छिया इस्लामी अकायद चीचियां ये ऐसा में छी अच्छा ये वजे तसव्वुफ है ये तसव्वुफ है सूफियानिया और ईशानी चीज़ें ये तकरीबन वो ये इलाका सियासियात हैं सियासियतें तिब में वजा वो ये तिब में वो इसी माशे मुनाजरा यानी झगड़ा हां कि यकी दोनों को झगड़ा है तरीके कार चीज झगड़ा है छोटा झगड़ा ये मुतफरका था आदे मुतफरक है ये अदबे पर्सियन तो उर्दू शेर शायरी अदबे इश हम अदबे फिरदौसी भी हस्ते फिर दूसरी भी हस्ती ये हम अदबे अच्छा ये खयाम लोग से खयाम ಲೋಕತ್ ಚಿಚ್ಚುಕೆ ये शियानी लोग थे सुनता कि 14 ये किताब शियानी ता 14 चदा दे खुदा नामंती शिया ये डंडा भी चपता भले ये है और मर्दे बताए مثلا एक चीज ये तर्जुमे ये जरूरत है फारसी जुबान है बस चीर चीरा ये दुनिया अजूब उतरी किताब नहीं जहला ये एक जहला ये ये अजायबात इसी के हर चीज दुनिया तो का 1 2 3 शुरू ये जीरो पर एक शुरू यानी किताब आंसर जल नंबर 1 जल नंबर 2 जल नंबर 3 नहीं जल नंबर 0 जल नंबर 1 जल नंबर 2 मतलब जो जीरो जीरो ये कोई चीज तरह की किताब ये शियानी किताब है शियानी फेक की हर बासी हर डोले बासो वासी हास बात जल्दे सदो याद जल्दी ना ये कहाना लेके हुई थी देर इंशिया देर इंती वो ये किताब हम गईस्ते द्रो शियानी गईस किताब द्रो ಈ ವಾಜೆ ಕುಜಾ ಜಷ್ಟು ಜಮ್ ಕುತ ಆರ್ತಗ ಚುತ इसे ईरान ಈ ಸಜ್ಜಿಷ್ಟ ಕುದ ಇರಾನ ವತಿಯ ಮುತಾರ ಕುತಗ ತಾತ್ಮನ್ ಚಾರ್ जी बाद में किताबें ने सर वाजे से आस्था निबिश्ता हस्तंती कि ये मैं जो होता हूँ तारे तो ऐसा किताब नहीं है अतर पर ये किताब सर दन निबिश्ता था कि मैं पूरी किताब यक शपीतु का किताब मैंने ऐसा मजमुआ तकरीबन माद्रो निबिश्ता ना कुतेगा भले आ पेरिस जो अंदाज़ा जनू का नहीं अंदाज़ा के जता चाहता ऐसा तकरीबन माबेन 60 तो 70,000 70,000 किताब जाहिर हुई भले वजह अगर शुमा अंची जोहदे बेकने शुमा कह रहा कि हमें वरना कहाँ वानगा ना शुमा ईशाना मतलब साल 2 साल तो का ये जिम्मेवारी विधि है कि ईशानी फहरिस्त आर्ट बेकना वो ईशानी चाहिए जवान सारा दाता वजह नमाज से कने बा वही कारण आता एक तो शमशन का यक मसा ये किताब है ना जियो ये ये किताब पारसी सुबान सर सर नविष्टे गुता ये वजह ना हां सर नविष्टे गुता कि ये किताब द्रो मैं यक शपिया वंता ये भलाई किताब यक जनाब दीवान खाकानी रहा कि तकरीबन गौरव शरह अहवाल खाकानी यशमिन सफ़े वासित तरदवी शबी ख़वानिंदा तमाम कर दूँ नहीं यक किताब शपिया दीवान तो का ये बनाई किताब में तकरीबन वंता नहीं ये डोले बाजी किताबें इंसान यक शबी باشد در طول یک شفی خوان تو تمام کردم آخر یعنی چیز یادداشت نکتی برای که من این نوشتم رو پری روی واسه کتاب تاکه نوشتم نوجوان فرزندان و جو شاگردان نوجوانان کتاب دوست عظیم پیرمرد 8 سال تبگیرند و ذوق مطالعه پیدا بکنند وان برای همه شخصیت که برای صحتمند در زندگی وان برای سلامتی ایمان تبرگوان آئیش گندم ہم قلب برای خوشوان گوشی کی ماں مطلب انچو سا پیر مردی پنجا 8 سال عمر یک شبا وانتا جوان باقی شیا گوڑا لیلیا بوانا ये बाजी किताबें सर ये डोले नविष्टा हास شبا बाजी किताब के तरह आस्ते के मना किताब जरूरत बुता मन गई थी नबुता मना सलवार तो नोके मत बाहर होता अमास अलवा एवाद किताब बाजी फास्ट में बाहर बाजी बाहर होता
हमें किताब अंसर नविश्ते को तो किताब में चारान के ने बाद किताब अंसर ये दोन चीज के इस में ये चीज बात तो उसी में दीवाने खाकानी खाकानी शेरवानी शेरवानी ये ची बार है ये किताब ये अदब है लिटरेचर किताब इधर मुझे पता बलूची ये किताब दरो मुतफर्रिकात हैं मुतफर्रिकात हैं जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट कभी जोर लोग तो ये मुतफर्रिकात हैं व ये ऐसा बलूची है ये ऐसा दरो बलूची किताब ताला पियानो मेकर में चौक मसाल ये ओमान इलाके पर चाहे या पकदान गया गोरे ये ओमान है ये अरबी तो का ना मैं ओमान बलूची ओमान ये अस्ते वजह खैर में वो नदुई साहब मैं शुजरा हूँ ये रंगो ना ये क्या था जो शोनार था ما ساكدا साका था बिल्कुल ना साका तो शोता ना مساكت का مسا किताब ये बलूची किताब انجليزي نوشته كنت جينا ये ख्याल है तो होता شو نلاقيه ये अंग्रेज है नहीं लेकिन انجليزي نوشته كنت ايش अच्छा पता उर्दू है ना बलूची उतमना हाँ बलूची अंग्रेजी तो ना आओ दो जल्द हैं दो जल्द है ना दो जल्द हैं एक जल्दी से एक जल्दी से مسا سوغات इधर मुतफर्रिकात है ना لغات इधर मुतफर्रिकात है आओ अच्छा ऐसा वजह اذا تبي هم چیزی کتاب اصلا شو بقولي اذا اشي توكا आओ वाने लगे किताब اولا بكتاب के साले अष्टमा ये किताब बस वजह इसी के शर्रे वहदे बे बल्कि लाइब्रेरी रकम के जो जदीद कनक भी मामला छत्तर कनक अल्लाह ताला बिकान के दो ये मोल्ला जाम ये कुछ है ये नहवे किताबी नौ किताब मोल्ला जाम ही ना अरबी भी था जामी असला आओ शाम इलाके की शाम में लाके मोल्ला एक चीज सराय मुझे किताब जिन ये नहवे ना हो शरा नो देखिए क्या से जामी आ पारसी ये देखिए जामी अच्छा हाँ मोल्ला जाम ही ना हाँ ये वाला जामी मोल्ला जाम ही पता इनके बोला मैं मोल्ला ही नाम करने जा हाँ तो ना किसी बोला कुछ तो वारंदा ये वजह किसी जामा रशीदी है ना आदरो माना व रसाला मसाला है अरे पोर्तो बस ये ना हाँ माना व रसाला चीज़ी बलूची चीज़ी उर्दू चीज़ी अरबी मतलब कौन है ना ये लत कोने ना हो लत कोने लत जैसे ब्लामी भले भले रसाला मसाला यहाँ के मुख्तलिफ जगह ये वजह और हम लिखा है मोहर है ना और अल्हम्दुलिल्लाह धन्य होता हो रहा महफूज वजह से जो उसकी तरह करेंगे कि ला अवधि इधर आने कुछ अवधि आठ मरना ना उदाया आठ मरना नूसु दफ्तर ये शाशा कमरा 2002 मुंतकिल होता है 2001 का कमरा बस था 2002 आयदा मुंतकिल होता है शिया शुमा वजह वाने पंडित रतननाथ शाशा ये तू वजह ये दोनों में कह पता रहा नहीं यार, है ये नथा तो आदम सा गीता मौजूद है इंजील है ना गीता मौजूद है इंजील मौजूद है तोरा जबूर इंजील चू मैं कह रहा हुआ अंची किताब बस लाते लाते और माचू चीज आते गए कि मासा अचानक जो चकारू के सारी कपी तो नहीं का अंची आज मैं बलू लाते हैं गैर बलूचन याकी मैं बलूचा लिखता है कि याकी मैंने जोश को था पठान या कि तो ध्रुव बलूच को ना चीज नहीं मारता हूँ ध्रुव बलूच को तेगा तो मैंने ये बोझ कि अल्लाह तबारक व तआला ची ही मावसन उनका बारे वजह कुश्ती है ना उनका वजह मर्दमिया कुश्ती तो कार्ल मार्क्स बलूची को था लेनिन बलूची को था स्टालिन बलूची को था ये दोनों किताबों में